Mano sana mwanchumule wetaseni kia Ndizi TV asogo chori getaseni kigano gwasemera kwa mno gendete kwego kelia emerobelio imigetaseni kiga nebire bindende ngo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nare yabereka gokorekana kora chingongo chansi inye chense asense mo chiche mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyora wetra Ndizi TV News Digital na baga sense media YouTube wetra Ndizi TV News asense moya website na bagotonya gwitira www.ndizitv.net irietaria ne Fridah Kerubo na sense moche biorkelio ni otokubatanere Joshua Auta ikaransa oike elinde ngomanye asenchira yobwenge chinga kitoroche litkeligane litkolinene asabegenwa bedini yege Islamu asibagendete gochengira Eid ul Adha asibakwenyora umubani omonene Abraham aselitkeliga alekorwa omwana ye obene Isaac igo asensengi manigo bagendete gochengira litkeliga asitokubatebya Eid ul Adha nabigo asorogongorwa Gusii nigo toroche ekyombe gya Iranda Community Health nigo bagendete no murobelio bogosira bali batali kwenyara anamono asokwe kebunango baomera bali chinyomba nabigo gosibya bali babwate chinda ase okwenekia obochenu bekerengo keigoro mono nabigo chinga kitoroche omo bishop omoya omochore John Omange ase ekanisa ya ACK apa Southern Nyanza imeyakisi asabolide abaraibonsi gocha amo nabigo kugendera gosira enjiri Habwatani bekyombe gya matatu ona zazvision imeomochio Nakuru ngo batwara egeikaro asoko enekyabna kokina bale obonchelia bwa matatu nabigo kubwatikana kungusana na okukugendeta kwenikiwa ime county ya Siaya ningaba menye bensemeyo babere bagwesoke bene nabigo kurwa ebirengerero byabo kubwatikana no kurusigwa abisi kwa mukonyi wo mugavana ime county yo Mancho mulia toska tonyegera ngwira nanda segekege Kerubo elinde ngomanye amange. Ingo chaka Amayia yebirebiga nigo chakira county ya Nyamira asengo kumanyabuna nigo abegenwa bedini yege Islamu ime county yo bagendete gochengira Eid ul Adha asengencho yo kwenyora omubania Abraham aselitukeliga nigo bakumonyora asengencho yo kotakakorwa omwana ye Isaac litukeliga nigo bakonyenya etugo anamona asensemelie chombe chimboli na chingamya nechingondi eligosanga na bali batabwati ase ebinyoro okwana omuimamu omonene Hassan Omar korwa ase omusigiti ime county ya Nyamira nigo abolire abarayigocha amo nabo igo kwenekya omorembe chinga kichonsi ni siku ambayo Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam ambapo kwamba wenzetu wanamuita Abraham. Hii siku alikuwa ni siku ya kumtoa mwanae wa kipekee ambaye ni Ismail, wenzetu wakumuita Ishmael. Zaidi ya kusema kwamba kile kidogo tulichokuwa nacho tuweze kuwagawia wale wasiojiweza na wale wanaojiweza angalau, na tuone kama Mwenyezi Mungu atatujalia, atujalie na tufikishe mwisho mema inshallah. Yobono ngo watebya ba abantu bospi bono minto bali batalia ba Islamu moja metoba tobegentekemo. Rais wetu ambaye ni William Ruto pamoja na kinara wa Azimio ambaye kwamba ni Raila Odinga, na waomba mje mkue kitu kimoja, mjadiliane, mpate kusikizana na muendeshe Kenya hii pasina kuwa na kutupiana cheche za Rotikana na yo mwanchi umulie na gosika mutuni gotokende maseye mogoika county ya Kisii asengo kumanyabuna nigo ekyombe gya Iranda Community Health Promoters baimokirie egetambukiro nabo gokogendera kwena na obokoreri bwabo gochia ase ebinyoro anene gosiria obutaka okwana kurastinse mecho nigo babori abamenyi bensemo ya Iranda kwene kimna ngokora bale obochenu bwekerengo kigoro mono elinde gwetanga kuru
kurwa ase amarwaire gati yobokoreri bari bagendete kwenana ngamona koma chinyomba nabo igo kwenekia obochenu anamono ase ogosiria chinda ase bagendete gusibia abantu bari bwate omochando iyo to igere yo konya abantu kuruya sebinyureme aba 20 pi asebio yasekiombe kigeitu igo tobwate chinyomba gwetani emiyeyemo togotarira na igo togotarira abantu babwate amarwaira wao amakongwa wao tokobarifa uchichinya gitari igo rende twacha korra umoru wairo urengegaiga utari kwenyara twacha kumomere nyomba twacha kumosibia nabwato bakongwe chinda twacha kumosibi chinda asinjiyo konyo murero lenga butumosibi chinda na kumomere nyomba sinjiga national tokora na community health promoters enjo ekinyoro kiana chinda timetio sino kuragera ligo seningi lakini rende gendo ngiringa lazima togenda kubwaterana bantu baito ligere go change neve mono to maintain usafi. Omo Bishop Omoya Omochore John Omangi ase ekanisa ya ACK apa Southern Nyanza imeakisi nigo abolire abaraigo chamo nabo igo kweneke bnango sira bale enchiri nabo igo kweneke bna ngosukere bosyo okwanani gabagakwerera ekirenga kigisasi merekyo ase boigo abagakwerera ali baganetigo ikirania amatuko abosyo. My name is John Orina Omangi, the Bishop-elect for the Diocese of Upper Southern Nyanza, Kisii. It's in this regard that we call upon the Gusii community leaders and people at large and people of goodwill to support this new diocese which has been born out of the greater Southern Nyanza diocese. For us to reach where we are, we had a vision and a mission which has led us to this far. We had 5 areas of operation, or 5 objectives, whereby number 1 was evangelism and outreach. We have accelerated that for the growth of numbers. We also did leadership training and development as objective number 2. Number 3, we did resource mobilization and investment, which we have done here and there. Number 4 was community services, which we have tried to do with mega resources that we get from Christians, then partnership and networking. Abagwatani bekiombe gia matatu Owners Association nigo batwara egeikaro emimo chio Nakuru eligo kwanera na kibago kinia obirengo byobonchereria ase Chinsemecho bakoragwa n'umunyakero wobo Albert Karagacha nigo bali eira kurwani obukurumi ase sekta ya matatu asebo igoba enekia gochikoira gosego chikorwa amaigelio gochia ase Chintereba elinda kwenekia obokoreri obya ase sekta yo boigo nigo baba gutuguterare amarago Amayia kurwa ase kiombe gia NTSA asibabolia okubwatrana elio kwenekia oboncheria ngokorekana bole boikiranu. Ile kitu tungehimiza mambo ya corruption, tunaomba serikali kuwa tuko na shida na corruption. When corruption comes, polisi anachukua pesa. And then ikifika pale unapata dereva ama mwenye gari ndio anashikwa. Tunataka tuondoe corruption kwa biashara yetu because hiyo inatumaliza kabisa. Tunataka tufanye kazi tukiwa kama wa Kenya, tuone tutaelekea upande gani na tusaidie abiria because bila abiria hatuna mtu mwingine atatupatia senti. Si ni kweli? Tuko na shida upande wa madriver, lakini tunataka tufanye training. Ile training tunashikana na some investors ya kuona vile tutasaidia madereva wakuwe train very well. Mambo ya road safety tunaomba kitu kimoja, tukue waangalifu kwa barabara. Tumeona ile ajali imefanyika hapa juzi, imeua watoto wetu wa shule. Tungependa kama ni Nakuru through our chairman hapa, tuone vile tutafanya mambo ya road safety, tuweza kusaidiana, tuone kuwa tunasaidia madereva wetu, tunasaidia makondakta na pia magari, kwa sababu tukiwa tunajumulisha kila mtu tutaweza kwenda mbele na tuone tunaenda namna gani.
Kubwatikana no kungusana na kukogendete kwene kiwa ime county ya Siaya anene ase okorusigwa abisi ko mukonyi w'umugavana ime county yo William Odor nigo abamenyi bensemeyo babere bagwesoke nabo igo kurwa ebirengereri byabo kubwatikana ninganeyo gati yabo nigo babere bakorokana kumusira omukonyi w'umugavana kyagera nigo bakwene kebuna nigo akwegerera enibo yabamenyi bensemeyo kolende abandi nigo kanire komochia abarayikorwa sensemeli ya UDA ase ogotaka kumorusia abisi. Kaunti ya Siaya ilianza kufanya kazi vizuri na baada dakika kidogo deputy governor akaona executive wameanza kuiba pesa ya wananchi. Akianza kusema badala ya MCAs kufanya oversight, MCAs wakaenda as far as kuimpeach our deputy governor kwa sababu wamesema ukweli pesa ya wananchi wanaibwa. Manake tumejua vizuri maendeleo ya county government haiwezi kuwa inaweza simama bila deputy kusikilizana na gavana wake. Governor kuna role yake ya kufanya development, sio ati lazima akuwe anasikilizana na deputy wake. Mimi binafsi ninafurahia sana, kwa maana mtu hawezi chaguliwa na wananchi alafu mtu binafsi tena anaamua kumtoa. Kama wakaaji wa Siaya tuna huzuni mingi. Tumedhihirishwa kwamba hakika hii serikali ya UDA iko na njama mbaya sana ya kudhulumisha counties. Na sisi kama wakaaji wa Siaya tunasema mtu anapojionyesha kwa tabia na mwenendo zake kwamba hapendi serikali anayefanyia kazi, jambo inaofaa kama seneti ingeifanya, jambo nzuri wangefanya ni kuondoa dual aende nyumbani ili tukue katika haki katika kaunti yetu ya Siaya. Kwa vile wale ni wengi walichukua hiyo nafasi ya kurudisha dual kwa kazi. Mwanchi umurigereria nkomanyigwa nga ekemina negetindi nigakegendete kwene kigwa asegetige chigosori kia Gusii Stadium gati ye timu ya Shabana na boigo MCF asegwikira bono iga nkomanyigwa nga nigo Shabana yaberige kubeka chigori sato ase eyemo chinga kichigosori ekyo kigendete gokorekana kondo mwanchi umurigereria antu chigo kumanya amange chikoraga Chinsa Ikomi wikiraga abo nongwikira omoelio bwa mangana maya asebirebiga kulende nyora asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook na bakotanyara gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bakotanyara gwetera www.ndizitv.net maiga kamera soko ene kibuna ebicha na boigo eliogiria gwikira sole asenchira ya bene nere John Kebati tobe tukubatenere Joshua Auta asinsemo chibiorkelio na interior Fridah Kerubo ngukuganiria oburigereria borubia.